Zdravo, ja sam Saša, po zanimanju sam vaspitač u vrtiću i autor i voditelj ovog TV serijala za odraslu i decu pod nazivom Moja Srbica. TV serijala u kome vam predlažem da se viđamo, putujemo, družimo i jedni od drugima i Srbiji nešto naučimo. Sa jedne strane zato što, kako to kaže stara srpska poslovica, ljudi treba da vole putovanja i treba da putuju, zato što je to hrana i lek za telo i dušu. A sa druge strane zato što je Srbija zemlja u kojoj živimo, koja je lepa i u kojoj žive dobri ljudi i koja pruža bezbroj načina da je upoznate. Ali i zemlja gde nije dovoljno znati put i stazu da bi se negde stiglo i nešto videlo, već morate imati i pravog vodiča sa sobom, onoga pred kojim se putevi i staze raskriljuju. Pa zato, što bi rekli oni isti naši stari, put pod noge, bit ćete zdraviji, pametniji, a imat ćete i lepe uspomene, sećanje na ono što nam se dogodilo, što je danas znamo i što je potvrđeno jako važno, jer počev od najranijeg detinjstva najviše utiču na život svakog ljudskog bića i kako će ono biti kada poraste. Pazi s kime stvaraš i gde uspomene, te se stvari pamte celi život. Nemoj da mi jedeš ruku! Ako sam vas zainteresovao, dobrodošli u TV serijal i Moju Srbicu. Zdravo! Tema naše današnje emisije izleta jeste ekologija i najvažnija stvar u svetu i u našoj zemlji Srbiji, voda. Šta je to ekologija? Ekologija je nauka o životnoj sredini, okolini i živim bićima u toj sredini i zaštiti iste. Zašto je voda važna? Zato što je voda izvor života na zemlji. Bez vode život na planeti Zemlji ne bi bio moguć, pa ne bi bilo ni nas ljudi. Inače, voda svima nama služi za mnogo štošta. Za piće, za pripremu hrane, za obradu hrane, za ličnu higijenu i za mnoge druge stvari. Pa pošto je to tako kako jeste, a jeste, jako je važno da vodu čuvamo i o njoj brinemo. Što se tiče Srbije, sa više od 1300, što je jako puno izvora pitke i čiste vode, Srbija spada u jedno od najbogatijih takvih mesta u svetu. Ljudi u Srbiji vodu i troše, i vole, i poštuju. Pre svih, kako to oni kažu, majku svih voda u Srbiji, reku Dunav. A prva stanica na ovom našem putu, tragom priče o ekologiji i vodi, jeste i treba da bude pre svega prvi i jedini za sada javni akvarijum u Srbiji, javni akvarijum u Kragujevcu, odnosno centar Mali Dunav na imanju Radmilovac u Beogradu, gde se nalazi jedna maketa cele reke Dunav. Pa zato i idemo tamo. Idemo? Da! Ajde, idemo. Dobro. Ja se ne sjećam da smo tamo bili. Nakon što smo saznali šta je to ekologija, zašto je voda najvažnija stvar na svetu i da je dužnost svakog čoveka da čuva vodu, uputili smo se u javni slatkovodni akvarijum u Kragujevcu, a posle njega i u centar Mali Dunav u Beogradu, čiji je zadatak i cilj upravo to, te širenje znanja o značaju čuvanja vode. Evo, sačekajte nešto da vas pitam. Šta piše tamo? Akvarijum. Akvarijum, dakle stigli smo u akvarijum ovde u Kragujevcu. Idemo da uđemo u njega i da vidimo šta sve tamo možemo da vidimo i da čujemo i da saznamo. Jel važi?
drugari, dobrodošli u Akvarijum Kragujevac. Nadam se da ćete uživati u ovoj posjeti, da ćemo danas naučiti nešto novo, a sledeće godine nam se obavezno vratite zato što kod nas uvek ima nekih novih organizama i nekih novih dešavanja. Kada smo razmenili pozdrave za dobrodošlicu sa našim stručnim vodičem, krenuli smo u obilazak istog i saznali. Akvarijum Kragujevac je prvi javni slatkovodni akvarijum u Srbiji. Nalazi se u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. U više tematski odvojenih prostorija, 350 staklenih akvarijumsko-terarijumskih boksova koji imitiraju prirodnu sredinu, nalazi se 600 biljnih i životinjskih vrsta iz vodenih ekosistema cele planete, sa akcentom na Srbiju. Tu su ribe, žabe, daždevnjaci, zmije, puževi, rakovi, školjke, kornjače, biljke. A na svakom boksu uredno su ispisani natpisi i na srpskom i na latinskom jeziku, odakle primjerci potiču i koje su njihove osnovne karakteristike. Zadatak ovog mesta je da sakuplja, gaji, čuva, razmnožava i prezentuje vodene organizme, naročito retke i ugrožene i naročito iz Srbije, pa je zato ovo jedinstveno i atraktivno mesto u Srbiji vrlo važno, i turistički, ali i ekološki. Morkva, zebratska školjka, moneta je daleko. Evo ga, vidi se. Mama, recite mi na što vas podsjeća ova štuka. Vidite kako ona ima specifičnu glavu. Da vidite i ovaj morski akvarijum. Od skora imamo morski akvarijum i za sad imamo samo ovaj par ribica klovan. Postoji jedan, da... Zato što im treba određena temperatura da bi mogli da rastu. Otkriću to, morala sam redovno da mu nosim, on je skupio i nosi u školu. Raste, on skine košuljicu i onda... Evo ovako izgleda košuljica. Zmije, vidite kako je sukasta, da?
Pa košuljica malo ovdje je ovako malo sabijena, zato je tako. Inače je stvar baš ovako kako smo. Hoćete da vam poklonim ovo? Deo po deo? Ne? Dobro, sačuvat ćemo je za nekog drugog. Posle javnog slatkovodnog akvarijuma u Kragujevcu idemo do centra Mali Dunav u Beogradu, gde nas je dočekao lider ovog mesta, profesor dr. Zoran Marković, sa kojim smo krenuli u obilazak ovoga mesta. Dobar dan, dobrodošli, čao. Hoćemo malo da obiđemo Mali Dunav, da vidimo gde se šta nalazi, šta to ovde ima zanimljivo za vas. Da pitaju i to je također... Pazite, sad ovde imate stepenike. Ovde će... I sad ovde ima puno različitih vrsta riba, ali ajte da vam pokažem jednu koja je vrlo zanimljiva, koja liči na zmiju, samo ako bude htela da izađe. Jedna duga koja se zove jegulja. Ajte za mnom sad polako. Jegulja. Bravo, bravo. Sad ćemo da vidimo tu jegulju. Sad su ovde različite vrste, neke su lepše, neke manje lepe. Evo vidite recimo ove kako su lepe. To je roza sad, vidim roza. I ta služi isto tako. U pitanju je jedinstven, lepo uređen i sređen centar za obrazovanje mladih i istraživanja iz oblasti koje se bave vodenim ekosistemima i životom u njima i oko njih. Centar čine ostrvo sa alaskim kolibom, Hidrološkim muzejom Srbije sa letnjom i zimskom učionicom, Brvnara, javni akvarijum sa izloženim vrstama riba iz Dunava, jezero sa izložbom vodenih i ostalih biljaka iz Dunava, seosko domaćinstvo sa zoološkim vrtom i izložbom vodenih ptica i ostalih životinja iz delte Dunava, živa maketa Dunava, čiji 1 metar predstavlja 2 km pravog Dunava, sa isečcima zaštićenih prirodnih dobara duž sliva Dunava. Mala đerdapska akumulacija sa prirodnim mrestilištem riba iz Dunava i plovnom zonom za plovidbu drvenim čamcima koji predstavljaju vernu kopiju onih alaskih sa Dunava, kutak za odmor i uživanje sa klupama. A tu su duž celog centra i toka Dunava i informativne table sa tekstovima koje posetioce vode kroz centar i upoznaju pobliže sa temom centra. Moto centra je "Ovo je naš san". Ovo što smo uradili smo da bi generacije za nas imale zašto da nas slede. Dobrodošli. Centar Mali Dunav se nalazi na obodu Beograda, na terenu ogradnog dobra Radmilovac, Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda. Ovde imaju nekakve biljke, različite vrste biljaka, i to vodenih biljaka, i to se zove vodena botanička bašta. Šta je to što imamo? Ovde imaju nešto, piše na ovim tablama, piše kako se zove koja biljka, kako ona izgleda, kako se razmnožava, gde živi. I ovo je latinski naziv. Svaka biljka ima svoje ime i prezime. I to na latinskom jeziku. Zašto na latinskom? Latinski jezik je nešto što svi razumeju na svetu. Ali doneli svoje vaze, onda ih čuvamo tako u prirodi i brinemo o njima. Slični listići kao tunica, kao kocarice, tako i žuti tamo. Vidite onaj žuti kako je? Meni se sviđa obično. To su inače najlepši cvetovi koji postoje. Ajmo u stepenice. Da vidimo šta ovde ima.
Vidite sad ovdje različite vrste ptica. Eno ih, znate kako se zovu oni tamo? Eno ima jedna bela patka, onda ima tamo jedna domaća patka. Da. I bela je domaća, tako je. Evo je. Ko će da je dodirne? Ćao Kornjačo, ćao Kornjačo, ćao. Ajde da je vidite. Ćao Kornjačo. Vidite, kod kornjača koje žive u vodi, ona ima ovako jedne plovne kožice između. Zašto je služe? Da bi mogla da pliva u vodi. Evo ovdje su plovne kožice. Između njenih prstića su, vidite, razvučena je kožica.
svideo ceo akvarijum u Kragujevcu. Meni se najviše svidjelo petanje i za malo da uhvatim ribu. Meni se svidjelo one velike rtunije. Svidjelo mi se skoro sve. Meni se najviše svidjelo pirane u akvarijumu.